Hajing sisa di 5 kilometer dan rai siya reject. Ini pada nilai pengkret nomor kalenti ka bangi pengkret mangi kalong ba kasan kita ba kadon kacing penlubat kacing pengkhen ya ka an ka kalun jong kari India ka riti gusto sensa ka constitution jong kari India kami ka sensa ba natu Islam khat hindai spasan luar la define ya kini jaka ya kini ya kini jika kiba ka kini ka sam dei be kini la define ko ka boundary jong ka 6 ado ka para 20 la define ni dei la kenu sai kra ki egi boundaries jong ka United Kashmir jadi ki egi boundaries kam ya ka garu Rega ika baca mentaba kami सरकार jong konda सरकार ini kene ka claim pait ka pait tangi ka 8000 khatwi ya ka report 8000 ka ba long chairman ba HP dan por long revenue minister ka claim ka gitu kabla kan sai kedar paki ambangi comeback ya ka jaka kat kum ka boundary jong ka section menta ki ai ki bikile menta kumen mau gimana biswa sama nomor beli om hal ay pinyo kat kum gani ka pati kaba ngim hap ay jaka si tanah handring yo pay kum ganong wa matumur ka jaka ka hap haduk lu ka himajan kia ka barim la de pipay ka mak raspa kay kusan ka gohoti ka kamakya ki isna ki jo nga si MJ kia ya kamakya kata ka ay ka baja benta pade don kani gaji ki karbi don ka yun nomor beli la pa na basta Nyuma nginu me keren kata. Nya keren menta ba hapo ka seksya do ka sarkar kam don hok halor kendo cham jong riu pai da. Klem don hok kia keren ya ka cakap kata ka jonga. Dedam dai na. Menta ka sarkar ka don cakana don cakana. Lain no kini government area kini di government land kini. Don. Sabodan lai kam don syuk ka jingtit beriu, kam don syuk ka jingtit play, kam don syuk kata ka perkat ya ka hok ka jongi, ban lasai ski kan jai. Sisen ba pila surrender ka tribal land. Ka bade hapo ka seksya do. Ka ai kan ta kan create ka president dan ka lenti, kan play ka lenti ka he ka barang ha. Ka ba kila ban kini no ya ka hok ka jong kiwai pai ba ka don. Ani pai mata ka ai ka baja. Ka sarkar ka lek ka kini kirira kini yu ong development, pangin development. Pai wan ra development, andai wan ra akan buat kita ika cakap jom iba kirira buat kita iki private land buat kita ika ai ko pindon mo lam kumta kita buat ya ka nongrim jong ka seksya dulu kita ika nongrim jong ka statement le ibu ika lan terus suara ki ong mbit ban ai ya ka jaka tribal saki non tribal mentakin ai non tribal le ha kan trekam na kadika ya ka jukaan ka badai banyada ingi ipenuwet maki kadika Ipret kendok kim trek memperai kami ini nomor kata-kata hang ni MDA kadon ke cingkeli ke MDA bisa kaya di alam sano ya kacak kendriu bidon ke hok pandi kacak kajungi bidon ke hok pantak ke private land kajungi kecing cuba kalong tak kena ngi ong wat tak mentang iwan kersan ni ke ADE iwan kersan ni ke FKJGP ide maki berperlong ke ning JP pada kajak bom joint action Committee on Border Maglan langbat ka JYF mentaki adon lamana usoda uni orang ba uni mau temur kini kitip hai ke kecing siapa mau temur kumno bala lon ke jaka adu pala hari ki keren betang sidana kini hana ki area of dispute kini ki area ki bing hak keren ka jaka ka babon kila pala ciba asa de namar kata-kata ngakarpa di paiba ba ni hapan scam ni hapan sutu wat ong mengisa asor ngisa apo nong stain ngisa apo jual kadi ka buta ka kendo ka siap hi kadi ka question of identity kadi ka question of right nana pikta penduk ikane pina perit ini hab khadu sapoi ka singan oi piba le se hasilong kan sa setengah cakap haslong dapat kalut kaca pengipai kalut apa kado kai kerja nginong kinong tong baginong tong din jong tibai kumboong jong kinong wei kumboong sosai dan nomor kata-kata ngingi yang scam
mentangi ngila pengkrek nganum la ban itu do TV bro nomor beli ka kalung confidential sagawe ni hapan sai kada ai status jongga assistant boleh assistant dang don ha ka description ha ka jing patai ya ka put sodong jongga asam fokus sedon kamu mau assistant pinam henry haduk mata berdaga sarkar ka jigi kam yang kanong rem banyara dia kok dan ingin dia banyara bakis kila konkret kalau apa yang kalau stage nganung ya tu nganung infile nano punung ida nomor boleh bangam kuat ba indon kiba buon kiba batai buon kiba kuat sna yo politics sna yo wan ya ong ini ong daya ayu nomor stiu kam bakinya mentoi tersebut ya kata kimpa tambah kam hanya kalian lagi mak ban bejang ban review ya kak jumlah uji minister ke sarkar kemudian semai kan salah ke MOU is just a mere MOU is kemudian ke legal basis so benar si ong ba pagisa dan kampala dek artileki to 12 area of difference bisa jauh yang mau tamur ke hato karena ke second phase mata kemut tampan football di kita jaga kita berusaha kan ada asam apa nang kita kam kan football ki kan tang ban biang ya ke politics gitu kam kan kata tuanya challenge kina biang di kota Islam ki officer jong surka nganum ai kita ni bikyong oh pasti ubu syukrin tengah ketin ubu syukrin utang haler mentangi donduk di kota Islam per naduk hak news paknya berang ngadon record hak keras paknya puar kamap hak keras paknya pun ke notification hak kendai hak way bagi declare iki area bagi transfer for administrative convenience siapa Kamrup 1947 ke Indian Independence Act Section 7 kajing terekam jong ke Instrument of Accession kajing 1 jong ke Constitution baka Section ka notification ke jong ki khamtam ki boundaries ki balik ke government of Assam ya ki boundaries jong ke khasi jantia district kita berok gitu Insan menapa ke sarkar la raja kita ya kendor ke land transfer ya ke lain ya kena ke hok pat kendau ke punta section satu pi bakana ke jengla banten meja uput usam kadai kumba ba ketun yang badai tang mangi kiba la ban la kene kuwe lai lihat nang kene kumla ai suya persa kadwa kiba no di pan simek aksen halor uput usam dei tang sarkar MD baik waktu don menang keluar kene ke tam dan sembut berang ha badut de kelenti ke bakla te pinyo jing ro kata kata kali lada kuat balik de kelenti bakla te long se ban note be henry ke ai ke banja pada hadir ndon batip kumno kin sak le ben kini kibri bujungi sak kene ko ka kendo ko se bujung stage time pada ndon batip pinot ke te haba pinot bali pisim tang ya ka arjar ka bali pimsim ka arjar bali pimsim ka propuna ka bakila don ka report kila don ka baki identify ki parameters ke bakin tre balai ba pi ignore ki parameters of historical perspective administrative convenience willingness of the people geographic contiguity balai pi ya like iki ndo ong banyak ren di history kinong kesan ke NPP ki ong gumno yang ngem don kam history la si sen ba pi klat history video ba kelut baru ba matlah but hang no penyang ya hok je macam tu ki kuat ban long kumalong ki bahkan ya da yang ni halor kan nongrim begini ke cak beri berkepang cak beri aja ni kat no ke siap kali ke kalau nak kejeng sem jang suka second phase kedan ban awan kalau kena kejeng jam 4 mark suka saya ke second phase atau tengah fast phase kampak lapan pun bajlot kembang ba dan bon ki clip isar ki ba kadon jeng runah ha hang ni PE bagi kuat ban sependek tangnya ka political action nanong ipi ka blok tu kifon ni Chief Minister ukhat pra teli tu isnong ko nong tu kan regidon palat krapo teli ngadon dekalis kilalung ki kharwang ha kinong tung nang ta kidon kini labang nong pulut palat krapo teli isnong mata kita mata ki ong kumula la kelat yang ni tenamar kata-kata the second phase kan ong iti ka sudah tang ka political